Ndabasuhuje mbahaye ikaze n'akaribu muri iki gitondo cya tariki ya nyuma y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Iyi ni inkuru uteze amatwi. Uraza umuntu ukamwereka ngo ikosa ni iri, ariko ibyo kureba umuntu akakuvuga ngo uri umwanzi w'igihugu cyangwa ngo ufite ikibazo iki n'iki kandi adafite imashini bipima, icyo ubwabyo babyita isobanyabuhanga. Ibyo ni ukuvuga babyita asosiyasiyo. Tumurwanye, tumuhashe, tumuzahaze, hanyuma mumufashe tumukubite mageragere. Nuko dutangiye uwo nguwo muramuzi kandi muramusobanukiwe, ni Barafinda, umugabo ugira ukuri kwinshi, utajya urya iminwa cyangwa ngo avugire ahinyegeje. Uyu mugabo rero amakuru ye tuzindukanye muri iki gitondo nuko amakuru yaje kumutangazwaho nyuma y'uko REB ivuze yuko ari imufite. Amakuru nuko ngo ubu ngubu bongeye kumwita ko ari umusazi, bavuze yuko ngo ni umurwayi wo mu mutwe, ariko burya njya numva bavuga ngo n'umusazi arasara akagwa ku ijambo. Ni umurwayi wo mu mutwe. Ubwo rero murabyumva, niba bavuze ko ari umurwayi wo mu mutwe, tayari barahita bamujyana muri cya kigo cy'abarwayi bo mu mutwe, bamukwikire nk'inshinge zishobora kuzatuma agenda akaguba mu bwonko noneho cyangwa akajunjama, ibintu bikaba byarushaho kumubana bibi. Ariko yari yarabivuze nyine n'ubundi, yari yarabisobanuye, yari yanabivuze kera yuko n'ubundi ariyo sisiteme ibikoreshwa kugira ngo nimunyumvishirize kuri akuntu wumva bitondeka neza, akabikubita mu kibonezamvugo cya kure cyane. Ariko niyo maherezo buriya nibamugeza buriya Indera biraza guhinduka ibindi. Murabizi abo bajyanyeyo ni ukubatera inshinge z'ingusho, bikaza kurangira bamwe bavanyemo n'ubumuga ubwo budakira bushobora no kuzabaviramo urupfu rwihuse n'ubundi igihe cyabo kitaragera. Mvuye aha rero reka nkomeze ndakomereza muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse ndaza kugaruka mu bice bya Walungu muri Kivu y'Amajyepfo. Hano muri Groupement ya Kisimba, ubwo nageze muri teritwari ya Walikale, Kivu y'Amajyaruguru, ahazwi nka Canjikiro. Nibwo ejo kuwa gatanu mu masaha y'isa 8 urugamba rwahaberaga rwari rushoje, aho Wazalendo yari yagabweho igitero gikomeye na RDF na AFC. Uwa kane ahagana mu masaha ya mu gitondo, ubwo hari ku itariki 29, urugamba rwahereye kuwa kane ku itariki 29 rwarangiye ejo ku masaha y'igicamunsi agana mu masaha y'isa 8 ndetse zishyira saa 9, ariko ryari ibaganiro, ryari ishiraniro. Ni muri Groupement ya Kisimba rero, ahazwi nka Canjikiro. Ahangaha aho inyeshyamba za RDF na AFC zaje kugaba ibitero kuri Wazalendo na FARDC. Ariko amakuru avayo ni uko mwa bantu mwe, ni bya bindi njya mbabwira ngo inkubise y'amantu zirayitarukirizo. Aha Canjikiro bahagabye igitero, bacana umuriro baturutse ahazwi nka Mpeti, maze basanga Wazalendo, basanga Taiga Force, bahasanga Hibu Force. Abahungu bakenyereye urugamba babiteguye, barabavutagura bya nyabyo, barabahondagura. Abandi babonye bibakomereye cyane, bafata inzira barirukanka bahungira ahazwi nka za Karembe. Nyuma yaho rero amakuru akavuga yuko baje kugaruka, baza gutoragura imirambo, intumbi zabo ndetse n'ibiceceti by'abagiye bagwa ahangaha, babajyana ku bitaro bya Mweso. Ngira ngo murayizi, buriya niyo hopitali ikomeye hano muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko muri ibice bya Masisi, Rucuru na Walikale. Saha honyine kuko hano Canjikiro hakoreshejwe intambara yo ku butaka, ariko noneho bigeze ahazwi nka Minjenje. Hano Minjenje ho haje kubera akantu katoroshye, aho drone za CH4 zamanukaga zihubura ibintu by'imijugujugu. Murayizi imijugujugu ya CH4 Padiri Wera ko ntibimeze, yaje kwamanukanira rero. Ariko mwumve ngo bakubiswa, abahungu barakubitwa bya bindi byo kubakubita inda zibapfira mu makoti, muri bya bipantaro baba bambaye, imbunda barajugunya, inkomere barazita, imirambo barata, barirukanka babangira ingata. Nyuma y'aha agahenge kabonetse, baza kugaruka gutoragura ibisigazwa byabo, barahambira ambulance ziratunda. Amakuru akavugwa yuko zatundaga zijyana hara ku bitaro bya Mweso. Mvuye hano Mweso rero muri Wakariwe na Walikale, muri Groupement ya Kisimba niho haberaga ayo mahano n'ayo mabara. Reka manuke njye muri Kivu y'Amajyepfo. Inkuru ziri guturukayo nta handi, ni muri teritwari ya Walungu. Muri Walungu ndetse by'umwihariko hano hazwi nka Ruhihi, Wazalendo yamaze kwishyikira byuzuye.
Wezero ifitwe na FARDC, Sange nubwo baharushye bombe ikangiza abaturage mwabibonye hari mu maboko ya FARDC. Ni iki rero kiri kuba kuri izi nyeshyamba muri ibi bice? Nta kindi, kuko hano Ruhihi ndetse no mu micungararo yaho hakomeje kugenda habera imirwano, aho byaje kurangira abahungu ba Faci bari bariyo bigaruriye kino gice. Inyeshyamba barimo baragenda bazipusa buhoro buhoro bazivana mu nzira, ku buryo muzajya kubona mukabona barazibirinduye, bazirengeje Kavumu, Jugujugu, bakaziminura Bukavu. Murabizi ko feri ya nyuma bazayifatira inyuma ya Sabyinyo, ubundi bakazinga ibirago bagaturuka bagasubira kwa wa musaza wabohereje. Kimwe mu bintu rero birimo birabakoraho, ndetse n'inkwari nayo nkuru y'incamugongo muri uyu munsi, abasirikare bo bamaze kugabanuka kuri furo z'imbere hose aho bari. Urabona yuko barimo bararwana ari nyamuke, ari inkehwe, ari impehe, badafite abayobozi babayobora, ari byo kwidefanda nyine mu buryo bwa kamufuraje militaire, ariko nta kintu kindi bafite. Noneho biri kubapfanirana rero ambushi zimeze nabi. Kivu y'Amajyepfo ni hamwe mu hantu hakoreshejwe ambushi, kandi bimwe mu ntwaro yagiye itanga umusaruro ku ruhande rwa FARDC. Nanone kandi Kivu y'Amajyepfo ni hamwe mu hantu hakomeye habaye kwitanga kudasanzwe, aho abana bajyaga kwisanga bo muri M23 na RDF bakisanga bazengurutswe, bagafata umwanzuro bakitanga. Uku kwitanga n'iza mbushi byagiye bica intege buhoro buhoro iri tsinda ryabo, biraza kurirangira biriviriyemo kuba na Wazalendo noneho umunsi ku wundi irimo iragenda yiyongera umunota ku wundi. Abapatriote b'igihugu cya Kongo ni benshi, Wazalendo ziriyongera umunsi ku wundi, mu gihe abandi bo barimo baragabanuka. Ubwo ni bamwe biyongera abandi bakagabanuka, byanga bikunde imbaraga zimwe hamwe ziba zizamuka, ahandi zirimo ziramanuka ziyenga. Ubwo ntabwo byababuza gukubitwa. Amahirwe hari menshi, njye narabibabwiye, nabateze iminsi 14 ya mbere y'ukwezi kwa kabiri mbabwira ngo Kavumu, Bukavu mu byitegure, ndongera mbibasubiramo kugira ngo mutazanabyibagirwa. Iminsi 14 muyitegure muyitegereze. Narababwiye hari igihe doti twazaba twaramaze kuyikorera Bukavu, ubundi gusaba no gukwa bikahabera. Ubukwe bukazabera muri Goma, umugeni akazataha Bunagana. Ibyo bintu nabibabwiye inshuro zitari nkeya, kandi mubitegure mubyitege. Ahubwo abahungu mube mugorora amakote, abandi mube mushaka amakanzu meza, kuko bizaba kandi si kera, ni vuba ahangaha. Ahubwo ntazabona hari bamwe bavuga ngo baratungwe ntibari babyiteze. Ni mu gihe rero igitutu ari cyinshi kandi gikomeje kwiyongera kuri izi nyeshyamba, aho abarwanashyaka bazo nabo bakomeje kuvuga bati Bukavu ntituyishaka, Goma ntituyikeneye, ati dukeneye Uvira. Ati agasuzuguro kose kari kutubaho n'aka kanyaru barimo baradutuka kuri media birimo birava kuri Uvira. Havuga ni Uvira mbere hose bayitaye batayireba. Ese hari uwanga ibyiza akabibura? Ntago ari uko badashaka kuyifata Uvira, ariko kugeza kuri uyu munota nta bushobozi bayifitiye, nta n'imbaraga zabagezeho. Noneho ibintu bigereye ni ukuzajya bayireba bakareba, bakibuka ibyo bahaboneye, ubundi bahareba bakareba nka Nyarubwana ireba iwabo hashya.